Piştî 13 zarokên êzdê şervanên Qesedê jinekê êzdî û 14 zarokên din rizgar kirin. Şenîn Babil li dijî siyaset û kirinên dewleta Tirkiye dagirker xwepêşandan li dar xistin. Di roja 119 a çalakiya Leyla Güven de kampanya hashtagê hat destpêkirin. Ji bo heştê adarê tenê dirojmana û ji niha ve jinên li Bakur Rojhilatê Sûrî bi çalakên xwe atmosfera heştê adarê nîşan didin. HDP ji bo hilbijartina herêmî li Bedlîs Amed Owanê bi gel re civîn û mitêng li dar xistin. Navanda nûçaniya Rûney TV'de mafxweş bi bînerên hêja me bi sernûçeyên xwe dest pê kir niha jî berfrehiya nûçeyên me yên daniyê varî. Şervanên Qesedê çeteyên Daişê di quncikekî Baxozê de asê kirine û li aliyeke din jî sivîlan rizgar dikin. Şervanên Qesedê jinekê êzdî û 14 zarok ji destê çeteyên Daişê rizgar kirin. Şervan ne tenê sivîlan rizgar dikin lê belê hevalên xwe yên dîlgirtê jî ji çeteyan rizgar dikin. Kêliya şervanên Qesedê hatiye rizgar kirin ya bi dîtina destpêkiya malbata xwe re jî gotinan bêwate dihêle. Şervanên Qesedê qunaxa dawiya têkbirina Daişê li Baxûzê didomînin. Li kêleka wê jî sivîl û şervanên xwe ji destê Daişê rizgar dikin. Beriya niha jî şervanan bi sedan jin û zarokên êzidiyên ji Şengalê ji berîka dawiya çeteyên Daişê rizgar kirin. Vê carê jî şervanan jinekê êzidî û 14 zarok ji destê çeteyan rizgar kirin. Jina êzidiya bi navê Nadia Bereket Qasim Asî û Heysalîye ji Şengaleyê opêra 14 zarok hatin rizgar kirin. Şervanên Qesedê dê Nadia û 14 zarokan radestî mala êzidiyan a herêma Cizîrê bikin. Laliyekî din jî şervan ji bo rizgarkirina hevreyên xwe ji destê Daişê di nava têkoşînê de ne. Herî dawî hêzên taybet ên Qesedê bi çalakiyeke bi bandor pênc şervanên hêzên erka xwe parastinê ku ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibûn girtin rizgar kirin. Li gorî çavkaniyê ji herêmê wê di demeke nêzde navên wan werin eşkere kirin. Şervanekî Qesedê Mihemed Xalid El-Himêdî ji aliyê tîmên taybet ve ji Baxûzê hatibû rizgar kirin. Şervanê Qesedê li mala xwe ya Tebqayê bi şahî û keyfxweşî hat pêşwazî kirin. Dîmenê keyfxweşiya dayîka şervanê Qesedê gotinan bêwate dihêle. يا قلبي يا حبيبي يا وليدي يلا الحمد لله لا الحمد لله طلعت الشكر الحمد لله ابويا ابويا الحمد لله. Ev bu çend rojin bi hezaran çeteyên Daişê tevî malbatên xwe radestê şervanên Qesedê dikin. Çeteyên derketine dibêjin ew li ser banga serçeteyên xwe ji Baxozê derketine piraniya çeteyan xwe radest dikin jî biyanîne ev yek careke din fikara gelo çete vê carê li pê çine derdixîne holê. Piştî ku şervanên Qesedê dewleta Îslamî û çeteyên Daişê yek birin yek li peyekî berê xwe didin herêma bi ewle û xwaradestê Qesedê dikin. Îro jî derdora 10,000 sivîlan berê xwe da vê herêmê û xwaradest girin. Li gorî agahiyan hejmareke sivîlan heya niha bi biryarên ku li wir de li cem çeteyên Daişê bibînin. شش روزن شهر مساکنیه بریارداریا شروانن قصدی داعش تکتبه چاره تنه اوه
آنوی ورین کشتن و خمنا خلافت بیرا ور بن آخرن آنجی و خورا دست بکن نیک و نجیدو به هزاران خداویجن بخت شروانان چتج شکاندن و تک برناخوا لبر شروانان بخوا مکرناین جنا داعشی عراقی دیار دکه که لسر داخازا امیر خورا دست کرنه فإحنا لو ما يجينا أمر من الأخوة أم ببريارة أميري داعشي دركتن ومخورا دسكر نبريارة ويبا أم درنات كتن. قبل ما كنت بتعرف الدين قبل داعش؟ والله لا كنا نصلي ولا كنا شيء أبدا، ما كنا نعرف الدين. كنا مسلمين بالاسم. ايوه صرنا نصلي ونصوم وكل شيء. حزين لأنه هاي النهاية؟ حزين؟ مالي حزين. لماذا أتيت إلى هنا؟ هجرة. إلى هجرة. للدين الإسلامي؟ نعم. من أي مدينة من فرنسا أنت؟ باريس. باريس. قيفان المروفي وأخلاقي لجنبان شرفانان بسر هر تشتيلايا لورا فرمانداري قصد تقصدك كو او لهي سيفيلان اساسا عالیه کی شهر مدای سکرانر حتی انوی سیویلین دندر د جیان دکن وان خلاص بکن او حمله دوامه حتی حمو سیویلین دندر د درد کیون دربه خودتن پیشتی و سوریه هگر چتن داعش بخواد خاط تسلیم بکن البته امی وان پیشوازی بکن آن به عالیه کی اخلاقی انسانی نظام بن هگر نخواز بن ام مجبورن وکش فرمانداری و شروان قصده ام بچن بریاره کی عسکری و وان را شر بکن جیکی آدار شروان اپراسیون داوی یا تکبرنا داعش دست بکرن شروان ببریارن داعش به تمامی تک ببن بلی نتنی لکامپا هولی لکامپا عین ایسا جی بشک مالباتین جتین داعشی هاتنه بجه کرن پرانیا مالباتین داعشین لورجی بیانینه جنین داعشی هویتیا چتین یا لسر گرتین شروانین قصده ین لگل چتین داعشی جی و گوتن داعشین کو اف هویتیا و دبیشن جی دینن زمان کو او نها لکامپا هولی دناوا آرامیه دنه لپشوان تیلان مالباتین چتین داعشی هنه دمام درباسی ناوا وان بون هما خواه شارتن و روی خواه گرتن. نای زانین بی فدی یان ترسه. لبله او باش زانن بی چکرن و چنکرن. و جنه بخواه جنین ایزیدی لبازاران فروتیه. و نها جی خورادستی شروانین کرد کریه. سهیل محمد جمصریه. بری داعش دناف احرار الشام دابو. براغاندنا داعشی را یکسر توليوه دبا. العزيزيات يعني قالوا هذول أكراد وهذول أكراد يعني كلهم أكراد يعني جبوشنن إزيدي دكوتن أو كردن نابهن بوان ربدن وبستينن دمكو أمل رقايبون الظلامكي جزائري آنين جبوشنن إزيدي بخورا ببا ولا دفرين جدا بفروشة هي كانت عن 16 أخ آخر شيء أنا اشتريتها من زوجة واحد عراقي هو دلبرا 13 سالي جا أذربيجانية بفرمان بافي أخوة تفلي داعش دبا ادعاء دكاكو قال لك جاران هول ضايع بالرفا لندهيشتن قالوا لي اختي اذا انت الروح هم شو يسوي معك تعرفي؟ لا انا قلت اگر ما فرمانا چتین داعش پیک نینا زاروکین مال پیشیا چاوین ما دکشتن جبر ویکی ام جوان گلکی تترسیان اگر کسی که کرد دیل بکتا دست چتیان او سرجه دکرن آن کولنگیوان به عربیان واگره دادن و الپی عربی دو خشاندن لی ام هاتن کامپا هولی شروان قصده وصاب مرا ندان و نستاندن روشا ملور گلکی باشه و جم چتین داعش چتره احسن من مكان دواعش لكامبا عين عيسى بقاسي سيدو بينجي حتى سيدو حفتو بينج مالباتين شتين داعشي هنا برانيا وان لبندا ولاتي خوانا كوان ببن لبالي ولاتي وان بيدنجن جبروي يكي مروف دكارا بيجا لبندا قدرك نديارن پشتی داخوازا کنگرسی دونالد ترامپ بریاردا کو هیزن وان وکل سوریه جی بشکیان بمینن او یک دوخته که دتی کو بحث آواکرنا هیزه که جبو پاراسنا آشتی تکرن وزارت کاری دروی امریکای راگاند کو او امریکا جی بشک جی وی هیزی به پشتینزی دو ماهان جی بریارا سروک امریکا دونالد ترامپ آوکشینا هیزن امریکی جی سوری همان ترامپ راگاند کو او مابونا هیزن وان لسوری قبول دکن ترامپ نامه یک جه کنگرس امریکی رشاند و تیده مابونا هیزن وان جبو پیدا کرنا آرامی و ریگرتنا لپیشیا و گرا داعش لسوری دستک کرد.
Ev name piştî ku hejmareke ji endamên Kongresê 22 Sibatê daxwazek ji bo betalkirina biryara vekişîna hêzên xwe ji Trump re rêkiribû pêk hat. Tureya medyaya NBC ya Amerîkî kopyayek ji nameya Trump belav kir û ev tişt di nameyê de tê gotin. Tam weke we, em hewl didin parastina hemû destkeftiyên li Sûrî hatine bidestxistin mîna Daeş nema vegere rê li pêşiya Îranê li Sûrî bigirin û bidestxistina encameke baş ji bo bercewendiyên Amerîka di Cinêvê de misoger bikin. Têkildarî daxwaza endamên Kongresê ya betalkirina biryara vekişînê jî Trump wiha dibêje. Ez teqez daxwaza we erê dikim. Tedbîrên têkildarî wê jî ketin emeriyetê. Beryaniha jî berdevka qesra Spî Sara Sanders teqez kiribû ku piştî rizgarkirina tevahiya xaka herêmê ji Daişê wê hejmareke hêzên Amerîkî li Sûrî bimînin. Di heman çarçoveyê de jî berdevkê Wezareta Karê Derve ya Amerîka Robert Baldino da zanîn ku wê hêzên Amerîkî jî beşekî hêza cihêreng ya bi armanca pêşîgirtina vegera Daişê û piştgiriya aramiya herêmê were avakirin be. Baldino bêyî ku navê dewletên beşdarî vê hêzê bibin eşkere bike diyar kir ku danûstandin di navbera Amerîka û hevkarên wê têkildarî siberoja herêmê de didomin. Ev yek jî piştî ku Seroka Meclisa Rêveber a Mesedê İlham Ehmed ji televizyona me re gotibû ku hêza girêdayî koalisyonê ya li vir ava bibe ji bo parastina aramî û aştiyê ye. Niha jî xebateke navdewletî ji bo avakirina vê hêzê tê kirin da ku li ser sînor were belavkirin. Hêjayî bibîrxistinê ku şervanên Qesedê li dijî Daişê şer dikin û dawiya hebûna çekdariya Daişê nêzik dibe. Lêbelê bîrdozî û şaneyên razayiyên Daişê metirsiyeke mezin in. Sekreterî Partiya Çepya Demokratîk a Kurd li Sûriyeyê Salah Gedo diyar kir ku dîrok wê serkeftina şervanên Qesedê yên li dijî çeteyên Daişê binivîsine, Salah Gedo ev serkeftin weke serfiraziyeke mezin jî binav kir. Sekreterê Partiya Çep a Demokratîk a Kurd li Sûriyê Salih Gedo derbarê qonaxa dawiya têkbirina Daişê ji Ajansa Hawarê re axivî. Gedo têkbirina Daişê li ser destê şervanên Qesedê weke serfiraziyeke mezin ji bo gelên Bakur û Rojhilatê Sûriyê binav kir. û ev wê bibe bûyerek têk heve dîrokê de bi sedê sala jî di pêşa rojê de wê xelk bi bîr bînin ev hêza dinya hemikir bû qeleqek mezin de bi dawî bû li ser destê gelê me û şervanê me. Gedo dest nîşan kir ku Qesedê cîhan û mirovahî ji xeterî û hovîtiya Daişê xelas kir. Evê ku tîrol jî bi dawî anîn divê mafê wa ji alî hemû cîhanê dibe parastin. Armancê ji gojboyê şerkirin divê ew armanc bicî bibin. Salih Gedo diyar kir ku divê civaka navdewletî mafên gelê Bakur û Rojhilatê Sûriyê biparêze. Sekreterê Partiya Çep a Demokratîk a Kurd li Sûriyê Salih Gedo diyar kir ku dewleta Tirk a dagirker ji bo têkbirina çetên Daişê dijminatiya bi Kurdan re dike. Dünya jî divê vê rastiyê zanibe, divê ku îca piştî dawîkirina Daişê divê ku hesab bi dewleta Tirk jî a ku piştgiriya van hêzê tîrol dikir divê hesab wê jî bêdîtin. Bi rastî jî dewleta Tirk bû sedemê kuştina hezarê xelkê Sûrî, xelkê Rojava û ew bûn êgo piştgiriya Daeş dikirin. Ez bawerim yani dünya jî tev de û hemû dewletê cîhanê divê bi berpirsiyariya xwe rabin kêmanî bi berpirsiyariya xwe yê însanî bi dewleta Tirkî. Dozgeriya Komarê ya Borsayê serlêdana daxwaza hevdîtina parêzerên Öcalan cara 795 jê red kir. Ji parêzerên rêber Öcalan, Raziya Turgut, Serbay Koklu, İbrahim Bilmez û Mazlum Dinç bi boneya bi müwekkîlê xwe re hevdîtinê bikin doh serî li ser dozgeriya Komarê ya Borsayê dabûn. Lê serdozgeriyê serlêdana parêzeran cara 795 de jê red kir. Serlêdana parêzerên Öcalan ji 27 tîrma 2011 ve hatta niha her tim bi hinceta muxalefeta hawayê ye, koster xerabe ye, koster di temirê de ye û rewşa awar te tê redkirin. Bi
ارادeyeke xurt û moraleke bilind hevseroka KCD Leyla Güven çalakiya xwe di roja 19 de didomîne destekdan û piştgiriya bi çalakiya Leyla Güven re ji roj rojê xurtir û bihêztir dibe her wiha çalakiyên girtiyên di gereva birçîbûnê de jî bi biryardarî dewam dike. برخودان افسروکا KCD و پارلمانتر HDP جول امریکی لیلا گوون بارمانجا راکرنا تجرید لسری بروجلان 8 مجدار 2018 لزندان آمده دست به چالاکیا گراوا برچیبونه یا بیدم و بیدور بگر کر. گوون 119 روژن تاوی همو استنگیان جی به بریارداری و باوریه که خورد لبرخود ده. دروژا 118 ده وزارت تندرستیه جبو گوون بجیشک شاند مالاوی لی گوون کنترول بجیشک جارک دن رد کر. تاوی چالاکیا لیلا گوون چالاکیا گرتین برخودر ین ده زندانان ده جید دومه. چالاکیا کما گرتین دست پیکه که 16 کانونه دست پیکر 81 روژن دوام دکه. دیگه آداری ده جی لی تباهی گرتیگهان گرتین سیاسی دست بگیروا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگر کرن. دسته آداری ده جی پارلمانتر HDP آمده در سمداگ و 5 اندامین HDP کتن گروه. دستک داینا به چالاکین گروا برچیبونه رجی دوام دکن. ولاتین ترکیه سوریانی علوی اولاد جی دست نشان کرن کو چالاکیا لیلا گوون ریکرونی لبرگلین ترکیه و دیکه گوتن برخودانا چالاکگرین دگروا برچیبونه ده برخودانا میا جنین کو کامپانیا امزه اندانه دست بکرن بسلوگانا ام دنگ ددن لیلای ام جیانی ده پاریزن کامپانیا هاشتاگا ام ببندنگی لیلا دانه دست بکرن مجلس جوانین HDP ینوانی جی پانکارتا وینه لیلا گوون و نویسا بجی برخودانا زندانان دالقاندن جوانان با آرمانجا بالی بکشینن سر چالاکیا لیلا گوون و گرتیان اف پانکارت دالقاندن به همان آرمانجی لسر دیوارن سیحانه نویسین بجی برخودانا زندانان دنگ بده برخودانه کلیتا اشتی امرالیه و تجرید بشکین فاشیزم پارچه بکه هاتن نویساندن. لباشوری کردستان جی گروین برچیبونه ین لدجی تجریدا لسر ریبر اوجلان دوام دکن تاوی روشا چالاکگران یا نباجی لی دیسا ناصریاز دروژا خواه 106 او یا چالاکیا فادلاتوک جی دروژا 46 امین آ چالاکیا خواه ده ببریارداری ده دومینن هفسروکی نونرتیا HDP یا لحولی رعابت دیکه جی دبیجه حتی که تجرید هبه وی چالاکین وان جی دوام بکن. لباشور کردستان گروین برچیبونه لدجی تجریدا لسری بروجلان دوام دکن. گروا برچیبونه یا لنونرتی هولیره دروژا 106 ده جالی کما 55 و هات دور گرتن. روشا اندام مجلس HDP ناصریه گز که 106 روژن ده گروا برچیبونه یا بیدم و بیدور وگرده یا خرابتر بویا و ایدی دمش و دیتنه ده گلک زحمتیان دکشینه. ناصریه گز تاوی روشا و یا تندرستی گرانه جی لیدیسا به اصرار چالاکی خود دومینه. افسروکی نونرتی HDP هولیر عابد ایکا دما دور گرتنه داخوی. یعنی چه به بلا به و چالاکی برچیبونه حتی انجام نه گرتن روزن پیشم ده پیوستی به امجه هموش همین برداری بکنه. یعنی و دوی گلمه زانبونا وی دبل هر چا بشه کردستان لا اروپا ل ترکیه ایدی و هجمار ای بگی 10,000 اجبر کو دولت ترکیه نوانه چاره که دجیان که دولت ترکیه ختمی عالیه به هر آوای عالیه آبوری ای سیاسی ایریش اوقال سر کردستان لسر گل کرد لسر ریخستنامه لسر HDP همو دستکتین کرده ده که اوقاز تنگاسی جیان ده که اصلا AKP اردوغان نشانه وینه. چالاکیل وارگه مغموره جی جعالی کما 27 و دور هات گرتن شینین وارگه جی پشتگیری خواه به چالاگران را تین زمان لسر ناوی کما 26 هاوارگه بریا خوی خلکی ولات ما داگیر کریه سروک ما تجرید کرنه و ام دخوازن ولات خواده به سروک خواه آزاد جیان ببین تشتک شوی خوازایتر تنینه تشتک هم دخوازن تنه اوه او بدله چی دبه بلا ببه رباز چالکی چی دبه بلا ببه او دشمن چی قاز گیران ور سر ما بلا ور سر ما امی بسر کبن او دوالات خواده به سروک خواه آزاد جیان ببین به سروک جیان نابه برخودان اندام مجلس عشتار ورگه مغمور فضیلتوک یا بیدم و بیدور وگر که دویستی چله ده دست بکر بو دروژا 46 مینده چالاکی گروا برچیبونه یا لباجار سلیمانی دروژا 83 چالاکی بکوما 42 آجی 4 کسان
هر یک جی بشکی کردستانی ددومه لسر ناوی کومه 42 کمال عمر آرمان جو گرنگیا گروین برچیبونی نرخاندو گود اف تجرید نتنی لسر بر آپویا لسر هر چاربشین کردستانیه ام دخوازن به ویاوایی یا گردنا گلی کرد یا لدیجی تجریده نشان بدن. بر با سروکی گلی سروکی نتویی من سروک آپو او گوشه گیری که سروک آپویا لیروانی سرا و ریز گینین بو توابی مروفیاتی پیامیش من اویا توابی روشن بیران چالاکوانی مدنی ماموسانی زانکو اکادیمینستان سردانی من چالکیا گروا برچیبون یا 14 کردستانیین لستراسبورگ فرانسا او یا امامشش یا لگالریا بریتانیا دروژا هشتیان ده چالکگرین استراسبورگ جبو هشت آدار پیامدان او بانک کرن کو به روژه هرکس تا کمان قادان. چالکیا گروا برچیبون یا 14 کردستانیین لستراسبورگ فرانسا او امامشش اکول گالر آبریتانیا جی دروژا هشتی ده دومم برخوادران جبو هشت آدار اف پیامدان. لسر اساسی تکوشینا سارا ام حشتی آداره لحمو جنان پیروز دکن بتیکتنا حشتی آداره دوی اف برخودان بسر بکوه دوی حشتی آداره سال 2019 جبو حمو جنان امرو وحیه ببروجا اصادیه برخودان 125 جنین کش بو خودی درکتنا لکه داخل امریکا هاتبون قتل کرن ببرخودان جنا کرد اروش آوا زندان او اوروپایی که هشتی قوناغ کنو چالگر یکسل کوچی حشتی آداره لمرو وحیه پیروز کر اوها گود اگر ایرو تفگر آزادی و شورش کردستانی گهشته به مرحله یکی اف بتی کوشینا جنان پیک هاتیه برخودان مایا ایرو لدیجی تجریده دیساج آلیه جن به پیشنگی هفری لیلا گوون دست پیکریه پارچه یک جوی برخودان آزادی ربر آپو و پارچه یک تن آگرینگ جی آزادی جنیه برخودیران بگوتنا جن جیانا آزادی پیام خوب داوی کرن لهمبر بیدنگی او خمساری حکومت آلمان آمرکل مالباتین برخودین لستراسبورگ لبر آواهی سروک وزارتی آلمان آل پایتخت برلینه دست به چالاکی نوبت یا سه روشان کرن. لآلیه کدن پارلمانترا ایله هدپ فلکناز اوجا و نامزتین هفشارداریه ین باجاروکا ایکی کوپرویه و ریوبریا باجار آیله یا دبپ سردان مالباتا چالاکی لستراسبورگ دنی سرگوت کرن. سرگوت بریا تلفونی اف پیامدا هل بجارتن پارچه یک جبر خودانیه سرفرازیا هل بجارتن خواجهی و برخودانه گشتر بکه چقدر زخت هبشی دوی مروف لوینا هدپی آنگو گلی خوا خودی درکوه دوی قیوم جو کردستانه بین آویتن اف مسئله رومتیه سرکفتن ده هل بجارتنه ده ولی دیجی فاشیزمه ببه نشانه هل وستکه خورد هروها برخودان سلطان یگیت و شوان اغوغلو یال پایتخت آوستوریا ویانایه در روژا سوسیسیان یوسف ایبا لباجار تورنتوی کانادایه روژا پینجو سیسیان حسین یلدیز و حاسبی چاکجی لباجار دنهاگ هولندایه جی در روژا 48 ده دومه جبر روشا جنان یا جهانی تنه دروش مانه به نزیبونا روژه ره اف دمکه جه پیشنگتیا کنگراسار در ریزه چلاکین جور به جورتینه لدار خستن ایرو جه لحرمین باکور و روشلات سوریه جه چلاکین جور به جور هاتن لدار خستن. ریزه چلاکین کنگراسار انجبو حشتی آدارین لحرمین باکور و روشلات سوریه دوام دیکن. دوی چارچوبه ده کاروان جنین آزاد ایرو سردانا نافچه عمودی کر. دما کاروان گهشت قاطع جنا آزاد آنافچه جنان شاهیک لدار خستن. ده شاهیه ده گلک آخفتن هاتن کرن. جشنا و تبا پیروز به ام جیوک جنین کنگرستار ام حشت آداره سروک آپو پیروز دکن و لحمو جنین جیانه پیروز دکن و بطایبت لابان لیلا گوبن پیروز دکن. لباجار حسکه پیشنگاه انامیل مبادکارا یا زاروکان هات فکرن. حشتین آداری روژا جشنا جنین جهانی ام دیاری وان کن وی پیشنگاه هانی جنین بکروان جنین تکوشر ایگو دناوا شرد دناوا تکوشین دناوا هروها پیشنگاه که دستکاریان آشی و کار یسرا علی کوتی دا چاندا کرد و عربانتی نشاندان هات فکرن. شیوکار یسرا علی دیار کر کو ببونه حشت آدار روژا جنان آجیهانه پیشنگاه خواهکر جبر کو گرینگیا و روژه دناوا جواکی ده هیا. لسرکانی جی مجلس جنین سوریه لناونده چاندو هنره یا سرکانی سمینه رکتا.
د سمینارê de cîgira koordinasyona giştiya Meclisa Jinên Sûriyê Heyfa Mehmûd Axevî û roja heştê adarê li tavahiya jinên cîhanê û bi taybet li jinên Efrînê pîroz kir. Jinên Büroya Aboriya Girêdayî Kongrasdar serdana navendên aboriya jinan ên li Kobanî kir. Di destpêkê de jinan serdana firneyanan a heyat kir ku jin têde dixebitin. Piştî firneya heyat jinan serdana şitilgeha Mişte Nûr, kargeha Vîn û terzîxaneya Vîn kir. Pişre jinan berê xwe da baxçeyê Seroketê ya li Qereqozaxê ku dikeve Rojavayê bajêr. Li bajarê min bicê şahiyek hat li darxistin. Di şahiyê de balhat kişandin li ser rola jinan di rizgarkirina herêmê de û rêvebirina wê de hate kirin. Pişre stiran û dîlan ji aliyê koma berayîm a çerkesan ve hate piştgişkirin. Bi bahaneya endamên yepekîne dewleta Tirkiya dagirker û cetên wê kirinên xwe li dijî şeniyên Efrînê didomînin, li aliyeke revandin, îşkencekirin û standina pereyan li aliyeke din jê darizandin. Cetên dewleta Tirkiya dagirker yên bi navê Ehrer Şerqîye li navçeya Cindirêsiyê xurtek revandin. Xurtê bi navê Hesên Abdurrahman İbrahîm piştî revandina wê bi hovane hate îşkencekirin. Li aliyeke din dewleta Tirkiya dagirker dest bi darizandina 11 sivîlên Efrînê kirin. Îlona 2018 ew sivîl ji Efrînê hatibûn revandin û ber bi hatayê ve hatibûn şandin. Ji bo ku kirinên xwe rawa bikin, dagirkeriya Tirk sûcê endamtiya YPG li wan sivîlan dike. Ji ber siyaset û kirinên dagirkeriya Tirkiye û meclisa ji aliyê wan ve hatiye avakirin li Babê, şenî bihêrsin îro bi sedan şeniyên bajarê Babê û ajûkaran xwepêşandanek li darxistin. Bi sedan şeniyên Babê ji bo kirinên meclisa herêmî û çeteyên dagirkeriya Tirkiye û bi taybet kiryarên dizî, talan, kuştin û revandinê xwepêşandanek pêkanîn. Şeniyan di xwepêşandanê de diyar kirin ku ew ê vê siyaseta nepejirînin û daxwaz kirin ku çete ji bajar werin derketin. Bi dehan ajûkarên Erebeyan li bajarê Babê ji li dijî meclisa herêmê derketin xwepêşandanê. Ji ber ku li şûna Erebeyên gelê herêmê derfetên kar ji Erebeyên Tirkiyeyê re peyda dikin. Ajûkaran pankartên binivîsa em Erebeyên Tirkiye de herêmên xwe de qebûl nakin, ji ber ketina Erebeyên Tirkiye de herêmê de em her wiha zehmetiyan dibin û bêkar zêde dibin. Êrişên rejima Sûriyê li dijî çeteyên li herêma Hema û Idlibê dijwar dibe, ev du rojin balefirên şeriyên rejimê bi dijwarê bajarê Xanşêxon bomba dikin. Cavdêriya Sûriya mafî mirovan ragand ku balefirên şerî navçeya Keferzîta, Litmana û herêma derdorê li bakurê Hemayê bomba kiriye. Li başûrê Idlibê jî bajarê Xanşêxon bû hedefa êrişên balefirên rejimê. Di encamê de heft çeteyên bi navê artêşa îze hatin kuştin. Her wiha çavdêriyê ragand ku di encama topbarana hêzên rejimê ya li ser sûka bajarokê Cisir Şixur ay Idlibê de sivîlek hatiye kuştin. Li heman herêmê gundên Temanna, Sikik û Celal hatin bombabaran kirin. Her wiha herêma Şêrmagara jiya li ber noqteya çavdêriyê ya dewleta Tirkiya dagirkere ji aliyê rejimê ve hat bombabaran kirin. Li gorî çavdêriyê ji destpêka peymana di navbera Putin û Erdogan ya li ser Idlibê heta niha 375 kes hatine kuştin. Ji van 156 sivîl, 125 ji hêzên rejimê û 94 jî çetene. Wezîrê berê yê karên derve yê dewleta Tirkiya dagirker Yaşar Yakış derbarê siyasetên şaşiyên dewleta Tirkiye li Sûriyeyê de axivî. Yakış ji ajansa Rûsê Novastî re axivî û got derbarê alûziya Sûriyê dewleta Tirkiye gelek şaş dikirin. Yakış wiha got hemû siyasetên Tirkiye li ser bingeha ku wê serokê rejima Sûrî Beşar Esed bi demekê nêz de ji serokatiyê derkeve pêk hat. Wezîrê Tirk got nirxandina bi vê awayî şaş bû û bandora wê jî niha li ser Tirkiye giran e. Yakış balkişand li ser piştgiriya dewleta Tirkiye ji komên çetere û wiha anîzman. Tirkiye çek û cebelxane dide komên çete û wisa bo korîdora derbazkirina çek û çeteyan ber bi Sûriyeyê ve. Wezîrê berê yê karên derveyê Tirkiye Yaşar Yakış got tevî gelek rapor û agahiyên medyaya cîhanî yên derbarê de dewleta Tirkiye li xwe mikur nehatiye.
خباتین پارتیا دموکراتیک آگلان HDP ین جبو هلبجارتنا خواجهی سهو یکی آداری بنابر دوام دکن هفسروکی HDP F6 روژن بنابر لباجرین ترکیه و باکوری کردستان متینگالند داردخن هفسروکان گوتن سهو یکی آداری و گل اراده آخوا هلبجیره. جبو هلبجارتنا هریمی HDP برنامه کتیر و تجی دینای پیشخوا لباجارن ملاتیا قرس بدلیس و چولگی خباتن هلبجارتنه هبون تورا هلبجارتنه هفسروکا گشتی HDP پروین بلدان کودیه که آداره ده لجزیره دست بکر دروژا ششمینده پروین بلدان ایرو لأردیشه بو بلدان ده دست بکا خافتنا خوده دیار کر کو خلکی وانه بکل جانک مزن لبنده سویه که آداره و گود اف دروژن لوانه ما لهر دفره همان جوشو کل جان هیا وان کلهامه و تدمه اف کلهامه نکه خواری گل اردیشه ده هر هلبجارتنه ده دیروک نویساندیه و دستهویه که آداره ده جی دیروکی بنویسینه بلدان و شانده پیره پشتی اردیشه چون ریا آرموشه هفسروک گشتی HDP سزای تملی و شانده پیره پشتی هفدیتنا لتطوانه در باسی نافچه نورشینه یا بدلیسه بون جبو ترساندنا گل جی پولیس لهر کوچه و کولانه هاتبون بجه کرن لبر بیرو هلبجارتنه بسدان کومبون و لبر سترانان گووند گراندن. پولیسان لبر خوال جوش HDPیان رانه گرد و دو جوان بنچاف کرن. تملی و شانده پیره پشتره جبو هفدیتنا بگل را چون بدلیسه. تملی لبدلیسه بالکشاند لسر ایریشن لسر HDP و گود. کرد و مخالفین AKP و بدوره که ونچن. همو گلین ترکیه و سویه که آداره برسوه که خوش بدن اردوغان. لعالیه که دنجی پارتیا دموکراتیکا گلان HDP جبو هفشارداریا نافچه پاسورا آمده امینای نامزد نشانده. نشانه ناکوکین دنابرا ترکیه و امریکای ده جارک دن دیار دبه اف یک جی بینرغبونا لیره ترکیه لبرانبری دلار دده خویا کرن اف یک پشتی بریارا ترامپ آ سکناندنا هن حسانکارین آبوری ین جبو ترکیه او هنده پیک هاتیه چاف درین سیاسی جی و زختا امریکای به مجرا کرینا فوزین S-400 ین روسی و گریددن. دولتن یکبوین امریکا دویده میده جاره کدن زختن آبوری لی ترکیه دگه. هری داوی سروک امریکا دونالد ترامپ در بیه کدن لبازرگانیا در و آبوریا ترکیه خست. او یک بریا سکناندنا هن حسانکاریا بازرگانی جبو ترکیه و هنده کو سودین مزن جه وردگرتن پیک هات. تاویکو ترامپ حنجتن وکه فونن ولاتیان زیده بویر رجه فقیرتی نمایا و در فروتنین و زیده بونه دی بیجه جی لیبل خویای کو به مبست آلواز کرنا آبوریا ترکیه اف بریاردایه. اف تایبتمندین آبوری دهشت کو ماده دولت فقیر با آوائی که حسان در باسی بازار امریکایی ببین. طبقه 1018 بیروی نونر بازرگانی امریکا گوتو بو جبر کو ترکیه راستی زختن آبوری هاتیه هجای در باسی چارچوه دولتین کو سوده جتایبتمندی آبوری دگرن ببه. جخوه چاقه امریکا گوگرتنا کشه برون سندکر بهانه گلک زختن آبوری ترکیه دگر. پشتی بریارا داوی یا ترامپ جاره کدن دلار لهمبری لیره یا ترکی بلند بو. ده حال حاضر ده هر دلار کی امریکی 5.38 لیره این ترکی دگه. جاودرن روشه آبوریا ترکیه به سیاست اردوغان آشاش وگره ددن و به تایبت دسپیرن اصراراوی یا کرینا سیستم آفوزین S-400 جروسیایه. تکلداری مجاره وزارت کار در و یا امریکای دیار کرکو. ترکیه جبو کرینا فوزین S-400 گاو نا آویتنه. لیبله و اویک امریکا نچار به هلکو بجداربونا ترکیه ده برنامه بالافرن F-35 ده برچاوان را در باز بگه. بردف که وزارت روبرت بالدینو دست نشان کرکو. و افگاوا ترکیه به هلم جاره کدن بجداربونا ترکیه جی برنامه F-35 را بنرخینن. و اویک گفل فروتنا چکان جی ترکیه را بگه. لالی دنجی فرماندار هزین امریکی لاوروپای جنرال کوردیس کاباروتی دو بجارده دان پیشیا ترکیه او جی یا کرینا S-400 یان جی F-35. سکاباروتی تقص کرد که اگر ترکیه دکرینا فوزه انده به اصرار به و امریکا بالافرین خوین پیشکتی آنگو F-35 نفروشه او گد. دوی ترکیه کرینا فوزه انج روسیا جاره کدن دبر چاوان را در باز بکه. یان جی و بالافرو سیستم لشکری ان امریکایین دنج دست بده. جبر کو S-400 لسر F-35 گفکه. هجای ببیر خستنه کو کانونا 1018 امریکا فرودنا فوزین پاتریوت جبو ترکیه به 3 میلیارد و 500 میلیونی اره کربو. به وی که اشکره دبه کو کریز آبوری دناورا امریکا و ترکیه ده کوره و پسپورن آبوری دبینین کو و آبوری ترکیه ده سالن بده خرابتر ببه.
فرمانداری گشتی وزارت پیشمرگان جباریاور داخلش پارلمنتو عراقی و وزارت درویا عراقی کرکو ری لپیشا ایرشین دولتا ترکیه داگرکر ین لسر خاکا باشوری کردستانی بگیره. جباریاور ده دما بجداربونا 6 چاپ پیکفتنا لزانینگاه امریکای لسلیمانیه ده جوینه که چاپمنیه لدارخست. یاور گوت پاراستنا اسمانی و سنور عراق و حریما باشوری کردستانی جدناو ده پیوندی به حکمت عراقی و هیم. حکمت حریما باشوری کردستانی جعالی یاسایی و ندکاره گلی بکه نجی دکاره تو مداخله که لسر و مشاری بکه. هر وها یاور بانک لپارلمنتو عراقی و وزارت درویا عراقی کرکو بریا دیالوگین لگل حکمت ترکی لحف بکن و داویل ایرشین ارتشا ترک ین لسر دورین سنور ین حریما باشوری کردستانی بینن. جبار یاور درباری روشا پیشمرگین که دشری لدشی چتین داعشی ده واندا بوینده جی وها گوت. حیان حال جمع ناو 44 کسان واندا خاتنه تومار کرن. لیگرین اول کلنا وان کسین واندا هم لناو عراق و هم جی لسوریه بردوامه. کمالی مافی مروان یا کردستان دیارکر کو تنه ده محاسبات ده لروشلات کردستان دو کل بر هاتنه کشتن و 12 جی بریندار بونه. کمالی مافی مروان آ کردستان راپورا خویا محاسبات تکیلداری بویرین کشتن خوا کشتن بنجاف کرنی وشاند. لگوری دانین کمالی ده محاسبات ده لروشلات کردستان جعالی هزین ایرانی و دو کل بر هاتنه کشتن و 12 جی هاتنه بریندار کرن. هر وها لگوری راپوری 6 کسان خوا کشتنه 3 جنن. هر وها 2 جن و 2 زلام جی هاتنه کشتن. جبر تقینا ماینه جی 3 کس بنا قربانی. دو سروک ارکان ارتشا جزایر گف خورو گوت او ناهیلن کو دیسا جزایر و گوهره سردما به اش او بخوین شروانین بری آنگو شروانین دیرین این جزایر یکسر داخلانیه که دجبردان او بانگا خواپیشانداران کرن. دو بشف شروانین دیرین راگاندن کو داخوازین گل جبو چوینا بوتیفلیقا روانم. ریک خستنان اجتماعیه جهادیان کو شروانین دیرین دناوا خود دحوینه دست نشان کرد که دوی همو بشین جواکی دا کون قادان. جبو روژا اینی جی دمال پرا انترنت ده بانگا خواپیشاندنا 20 میلیونان تیکرین. هر وها ایرو جی سروک ارکان ارتشا جزایری احمد قاید صالح داخلانیه که ده گوت اوی همو هولدانین خواه بکن جبو گل جزایری با آوه که آشتیانه تبلی هلبجارتنا روژا 18 نیسانی ببم. لالیا کدن ده کوربونا ریادارین جزایری ده درباره جه بوتیفلیقا مالبتا تربون دا جنیوی از سویسری راگاند کو بوتیفلیقا هینا لنا خوشخانه زنینگه یا جنیوی تی درمان کرن. لنیزی بارلفرگاه جلاد باد یا روشلات افغانستانی ایریشک خواکوژی پیک حد ایریشه ده 3 کارمند حاتن کشتن. ایریش لنیزی بریا شرکت که انشاءاتی یا در دور بالفرگاه جلال باد دی پیک حد رایدارین حریمی دیار کرن کو ده انجام ایریشه ده هری کم 3 کارمندین انشاءاتی حاتن کشتن و 6 جی بریندار بون. لگوری آژانسا بارزاک یا افغانی پشت ایریشه دنابرا کسین ایریشکار او هیزن اولهیه شر رو دا او هر 5 کسین ایریشکار حاتن کشتن. حتی نهاد تا آلیان اف ایریش نگرتیه سرخوام. هیجای کوتنی کو دنابرا هیزن اولکاریه ین افغانی او تفگرا طالبان ده هر تمشر دردکوین او کشتی دناوا هر دو آلیان ده او سیویل شی دردکوین. لآلیه کدن لافغانستان ده انجام باران او برفا زیده کو اف 2 هفته دباره ده لیه رابویه. ده انجام ده 59 کسان جانا خواه جدزدانه او 143 کس برین داربونه او گلک جواندانه. هر وها به هزاران کس جی خواه کوچبر بونه. دنا برا همو حرمی ده هلمند او قندهاری ین هری زیده زیان دیتنه. نتوین یک بوی ایرو داخواست جه حکمت فرانسی کرکو درباره بکارانینا تندیا زیده لدش خواه پیشاندانین ایلک زران ده لیکولینی وکه. نونری مافی مروان لنتوین یک بوی میشل باشلیخ ده آخفتنا خویا لپیشیا مجلس مافی مروان آل جنوی ده گوها گوت. ام بانک لحکمت فرانسی دیکن کو دیالوگی بدومینه. هر وها ام داخواست حکمت دیکن کو درباری تندیه لدش خواه پیشاندانین ایلک زران دست به لیکولینه که برفره بکه.
beriyan hajî gelek rêkxistinên hukukiyên Ewropayê fikarên xwe derbarê êdişên hikûmeta Fransî yên li dijî êlekzeran anîbûn ziman. Alîgerên tevgera êlekzeran jî beriya mehekê nameyek ji Serokkomarê Fransayê Macron re şandibûn û tê de tundiya ku polîsan li dijî xwepêşandanan dikin rexneyê kiribûn. Hêşayê gotiniye ku xwepêşandanên êlekzeran beriya sê mehan ji ber buhabûna Sutemeniyê dest pê kiribûn. Li gorî agahiyên heya niha di çalakiyên êlekzeran de 10 kesan jiyana xwe ji dest dane. Her wiha 2000 birîndar bûne û 6000 kes jî hatine binçavkirin. Piştî 13 zarokên êzdî şervanên Qesedê jinekê êzdî û 14 zarokên din rizgar kirin. Şeniyên Babil li dijî siyaset û kirinên dewleta Tirkiye dagirker xwepêşandanek li dar xistin. Di roja 119 a çalakiya Leyla Güven de kampanya hashtagê hat destpêkirin. Ji bo heştê adarê tenê dirojmana û jinha ve jinên li Bakurê Rojhilatê Sûrî bi çalakiyên xwe atmosfera heştê adarê nîşan didin. HDP ji bo hilbijartina herêmî li Bidlîs, Amed û Wanê bi gel re civîn û mitîng li dar xistin. Berevînerên hêja nûçeynemeyên danî êvarê li ber bi dawî dibin û em dibêjin heta nûçeynemeyên dawiya rojê ango saet 11 bimînin di nava xêr û xweşê de. Her şad û baxtar.